kuringana na utwiri bwa kiama kia Kenya Audience Research Foundation bwa mwaka jojo. Wairu TV niyo TV era igutegwa nkurukia TV ingi cionthe ruterero rwa Upper Eastern. Kuma kaunti ya Meru gwatanagira na Nito ni murio kingi kuretara na gukumenyithia jarja gukareko ntuku yumaga kuma kirikaro binene bia thirikari ya kaunti ya Meru, riboti kuma kiri mbunge ya kaunti iji, teto kuma kotini na jangi ja maingi. Otakawithire kuma imene bia nyambene utekaiga kinyaka mwenga atiga gatikure nwe kuma mantu ne yegi mikarire wita siasa na nkuruki mantu ne yegi kimera kamera. Kaunti ya Tharaka Nithi kumagiria koronti enene ya Mugongo untwire bothongi untu kwa magegania wa kuriongero na ageni na nkuruki kaunti no yiyekene ta kiginagina gya chiacha Kenya. Tharaka Nithi menya ochinchia mutambo rere gitare ambera kioni na TV yaku kethisia mwanya muno kumatigania ngeko thundo iria metorera ya tigania kuma kianja Muthara Mikindori na nterenge cionthe cia mwirigo na jojo tuka kumenyithia mantu kimencho kuma kire gicigo bunge kira kinene Meru kia Bori ira nenje kire makire mara minda eminene iri kuma kumoneno remi wangano ikwashina miciri na ratoga itampio ira ikiri baba inge nkamya na mpundu kenda gutigira ukumenya mantu ya Bori ya gaitina baruguru kuma mbere therero musi wa the Seven Forks Dams iri ritoga thitima nyingi makiria bororire kinyandururumo ya ndenge njeru tutakuriganirwa ni manjani na kawa kuma Embu mugoka na Muthanga kuma mbere. Wairu TV niyo murata waku ama kaunti ya Embu vando ya Ruma nkaithirwa angikomenyithia ripoti chongo bora ikumira muno kuma akaunti ya Isiolo ura ibuthungiro obogicigirio kia ruguru rwa Kenya na biashara ikuthina na kuruthika okira ntugo mathaa 24 na muno nkurukinga kumenyithia ripoti wa bora ikumira kuma akaunti ya Isiolo kurakinya kuri na ontwire bugwete mirikiri anto oba Isiolo na kuma king'ina na kinene kia uthani bwa Kenya Nairobi na ara mawatho ja nthiguru ja thondekairwa na kinya gukurukua na nare withera ntu bena miango na mikubiro tuko na muthenya becwaga kimo gia uturo na nkuruki kigwatiro kiriku kia nthiguru ici tuthirunkirite itikiri utiro kono kinya rumwe rukethoro kurukira kuma kiri ndoro nteto Boniface Mungera. Wairu TV rumuri rwa Ameru gaka nigeto.